milaza aminao fa mavomavo bely aty zaonizao natsika pelo manitikitika nomelakaze usatrapapitika navulakaze Très énervé am raha tsy aby tsisy mandeha Très jaloux be firenena miafa mandosy be raha tianao Madagasikara anaotsika iarakan'oratra ny tantara nosy sambare indray Madagasikara aminao allahy baba aminao allahy pivoara atsika jiaby mifandray-tagnane atamaro ny hery Madagasikara honosy sambatre sy teno président tsika vaovao fa mianika aminao zahay faleo ady misaritaka basaky jiaby babe kolokolo sady tsy fandram-palemana tady anjaka amin'ny firenena ampisay ny fitsalinde ka isany no fidine andao lie Fidio numéro 13 numéro 13 on va vrai champion Fidio numéro 13 numéro 13 on va vrai champion zaonizao natsika tsisy mitare miakatra vidiny pepeny robaka vidiny lavany antika iaby tonga pasay sy tena vaory tavandray rola soko presidente mamijaly rano zahay ala elety tamiko mampijaly lalanesoke eka président ezay ty manana tany mbarasne mila normal oko fandriam-palemana mila kiasy fa entsaky aly misaritake vandivandy miharofitake kolokolo sady tsy fandriam-palemana mitady andraiky amin'ny firenena maisy nanoatra mitsanara telestage mandavantaona zoky be no antenaina anazaf asifsiteny amizay omobe ozatra amizay décentralisation oui si tene zay tsy alanao ny malagasy bakikolo jiaby matoky anao numéro 13 numéro 13 olo baba vrai champion Si tene zay tsy alanao ny malagasy bakikolo jiaby matoky anao numéro 13 13 natsika olo vavao zaonizao natsika dali umtuzuro nge malagasy la condition cascada décentralisation encouragez vaga numéro 4 tir numéro 5 araiky jaune igny mikolipohoty topotany sitany tiaza hiandarangy ihamaragny tsy ragnita sitany avao lahy tantika mahery pandresy numéro 13
13 Numéro 13 Olombaovao Le champion Amignone Palafundi Ragazzi di Madagascar Numéro 13 Olombaovao Ove Mazavalua Madagasikara koa tetsika androso sy tendrandrena soloniaky fidiantsika ny malagasy aloha